Ako imate GTX 1050, 1060 ili neko iz te 10. serije, moram da vam kažem da je vreme da odvadite novca i da kupite neku novu. Pa imam 20 FPS u Fortnite-u, koji će mi noviju? Brate, Nvidia u oktobru izbacuje posljednji Game Ready driver za 10. seriju i nakon toga više neće biti optimizacija i nećete imati stabilan FPS. Kapiram, brate, kapiram. Kupit ću. Ali šta bih vam preporučio? Preporučio bih vam recimo da krenete, ako nemate baš nešto mnogo novca u budžetu, da kupite RTX 30 seriju. Možete naći za ispod 200 eura. Ja sam recimo kupio 3060-icu koja radi odlično za gaming, a bome i za video editing. Znači kad editujem klip, bukvalno je gladak timeline kao ćevapiju s pivom. Tako da, pripremite se za kupovinu nove grafičke jer će vam zaista zatrebati.